Lagip di napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip di napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip di napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan Avanji, manipod probinsya ti La Union. Ngem sakbay na makablaawan man pay ni Sir Nestor Aitona, kablaaw manipod ka ni Ma'am Prema Bello tinagilian Lalo Cagayan. Shout out met ka ni Sir Francis Tugban di Tala Trinidad, kablaaw manipod ka ni Ma'am Aubrey Tugban. Makablaawan met ni Ma'am Lucy Rivera, ni Ma'am Agripina Lazaro, ka ni Ma'am Marivic Kibael. Makablaawan met ni Ma'am Mary Jane Gahete di ta Malaysia, ni Ma'am Nati Agustin ka ni Ma'am Leonora Bautista. Makablaawan met ni Ma'am Nida Niveras, ni Ma'am Belinda Ramos di ta Toronto, Canada. Shout out met ka ni Ma'am Arlene Gutgut di ta Hong Kong, ka ni Sir Oliver Gutierrez di ta Umingan, Pangasinan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Dagiti daduma pay akablaaw, intay ibasa kadagiti sumarsaronupay nga upload tayo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo Avanji. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko adyak to pulos malipatan. Itapay laeng dumawat akon iti pasensya gapu iti kinaatiddog ken kinagulo to'y surat ko. Ket ano samlakuman nga iornos iti kasta ket napinpintas ti pan nakaidrama na. Narigat ti adda akasasaad mi iti biyag. Ti amok idi ket agbalin ananam ay ti biag ko iti poder ti lalaki anak asawaak ngem nagbidutak gaputa nakarakaro matgayam arigat ti malakamak iti dennana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi addan iti kolehyo dagiti duang anak mi ken ni Marshall. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oh, mangan kan alak hay. Kinirog kan prito nga itlog ti pamigatan. Isumat lang ti sindami itay. Imo na kami lang anangan ta sumrag pay dagiti anak tayo pagadalan. Oh. Oh, at iti kapem. Nakalalailo ka talaga, mutan niya. San ka pa'y lang nga nagbalbaliw? Asikaswan naklat ta iti likodan ti amin. Kat, si kangay nga na, Marshall. Kaano kantong agbalbaliw, ha? Kaanon tupay nga ikam iti patag dagiti sakripisyo nga aramidag para iti pamilyat, ha? Nata, bigbigat na, Banji. Di mo dadahilan taldaw ko na eh. Agdrama ka man ako na akon. Pudno mo ti bagbagak, saan ka di? Nita, di ka lang kumaninday dayaw. Kas tamit lagayam ti isungbat mo. Kas kala agbibiyag abaro. Kas laawan pamilyam iti kastangar aramidam. Napatpatagpay kit din ti bisyom ken dagiti barkadam ngamda kami a pamilyam. Tumalnakan, Banji. Di nakpagpungtuton ko rin eh. Kasla awan ser-serbi ken ka. Kasla saan kami anapatagken ka iti kasta pampamayam kada kami. Ngam oray no kasta, napatag kalatta kada kami. Ay ayaten kalatta, Marshall. Salbag kitay! Makapawan ka na sa mangan. Di ta ka malangan. Kat papanamon ngay, Marshall. Awan bibiyang mo! Agsubli ka dito'y, Marshall! Marshall! No kasta, talagang nga da kabutang nakati asawam, pare Marshall. Ay kat siyempre
May salay nga buggaw ko. Tumal na dagos pare. Ti ko namkit di, talaga na sing pati asawa, Marshal. No sa bali lang, ay sos. Ang mga no inarmalite na kan, babae ni tingiwat na. Saan lang nga ta? Ang mga no di nakapaikit di pa kanan itinaimas. Ha? Di na lang mabaling aramidan tigas na kanya pare. Pag ko naamat, pare. Diyak matpakpakanan ay itinaimas no dumteng tirabi. Ha? Anya? Mawatan mo siguro tigad kausawan pare Tony. Dahita ka diti makagapuno apay adi nakamasinaan ni Vanji. Nga uray nakad ado ti vision pare. Ti loving moments mo, ha? Katuwa na. Iso si ka pare Tony niya. Tuladon na. Tapno di na kan pakibibiyangan da sawam. Nang runa una iti kwartam. Iti kasta. Adda paginom dahit ti minalam. Una, pare. Ne, aldawan Agam apay nga da kayo pa'y lang dito'y balay. Apay, awan ka di sirakyo ita anak ko. Ada, nanang. Si Kangay, Jasmine. Adamat laang nanang. Oh, apay nga rod adi kay napanag-eskwela. Apay, ada ka din ang buli kada kayo? Awan, nanang. Awan matlaang kanyak nanang. Ay, matlagayam. Kat apay nga rod ngay, adi kay Simrat. Amuyo mat, no kasano tirigrigat ko amang isaksakad iti panagadalyo. Ayat ko laang makaturpos kayo. Kasanumat ngamin. Siya lang hindi sana nakabayad iti group project mi. Singir ti leader mi, nanang. Ha? Uray siyak nanang. Didak kanon isali iti sumaruno a group project mi. Ngamin, nagtiwad ak kanong agbayan. Kasta ka di. Ay napasensya kayon anak ko. Amuyo mat at ibiro ko laang tiiyan anay ko agas gastusin tayo iti inaldaw. Apay ngamin aya, asaan da kayo atulungan ni tatang, nanang? Agtrabaho nga agpaiso. Ngam para lang mat iti bukbukod na. Bayan nyo latan di amayo. Alaala, agrubat kayo ket din, tasumra kayo matlaang ita. Ikan kayo iti pagbayad yo anak ko. Usarin nyo pa ilang ti pagbayad ko kumaitidan kan kuryente tayo. Amangan numaputdan tayo manan iti kuryente akas idi. Nakababain ka dagiti kaaruba. Kan may sa, nagrigat ti maturog kan agreview, no awan ti kuryente, nanang. Ala, di kay agnanag tasaanan ang maulit dayjay. Siya kun ti makaam mo, ipamuspusak ti amin, anak ko. Adtoy ti kapem lakay. Ay, agyaman akbakay. 8, 9, Na. 10. 1, 2, 3, 4. Nay, kurang samat to'y inyawat mo kanyak rin ataw. Apay, daytoy laang tinapasadaam itinagmalam. Talaga akurang ta imay di anak ta, ije paradaan, ket umut-utang, iso nga inikakon imbagak nga uray dinan bayadan. Ay, mas asyanak ijay anak tarinataw. Uray siyak nga raw bakay, Agam, adala tama dagiti gundaway ang masursurunak. Ngamen, uray abuswan ti asawa na, di na paila kaya tasinaan. Ay na, makapaungat ti kasjay nga ramid na. ay na, amumutang no kasano ti panagayat di anak takin ni Marshal. Mangnamnamalat ni Vanjay ngagbalbaliw tumalang ti asawa na, bakay. Oho, adapay nga ta panagbalbalaw ti kasjay klasin ti tao. Panagkunak katawanan, ti rumbang kankwana, kat panawanan dagiti agiina, barang isaw ti pagnakman na. Talaga, Insan Maylin? Kukuha mi amin dagito at chocolate kandilata? Wan ko naklangarodan insan. Pasalubong ko amin kada kayo dayta. Kan kadagiti kakaanakak. Ay na, agyaman ak Insan. Daytoy pa t-shirt kan pabanglo.
Parakin ka dayta, insan. Ay na, agyaman na ka talaga, insan. Nabayag mo ten, ayak nakagatang itibaro at t-shirt ko kan. Okat, kumusta kayo matan? Ni Bayaw Marshal, kumusta matan, insan? Dayjay, kas itisigot, insan. Kayat mo asawan, aging gaita saan pay lang ang nagbalbaliw di asawam? Irresponsable latta, insan? Kasta nga rod, insan. Ang oray no kasjay. Kaasi na, tadinak mat kabkabilan. Kasta mat tandag iti anak mi. Wan ngam saksaktan na materik nam, gapo iti panang baybay ana kada kayo. Insan. Ay na insan, kasanumlaangan ang mapaadal iti kolehiyo dagiti kakaanakak no kasta. Iso nga rod nga aramidak amin akabailag. Tapno maisakad ko lang ti panagbiag mi. Kaya't mo kadita itugot ka ni Hong Kong, insan? Ha? Imbag ijay tadakdakkel ti sweldo ngam ditoy. Maitad mo ti kasapulan dagiti anak mo. Ang asinon to nga yun ti mga iwan kadakwada no bilang lang insan. Kan may sapay, awan mat kwarta nga aramata. Ay na, awan parikot iti dayta, insan. Ti kayat ko amaamuan, kat no intrisado ka iti ibagbagak. Ay, kuha insan. Kaasimat dagiti anak mo no di da makalpas iti kolehiyo. Anya nga iti ammo tayo, amang ano iti iya adayo makat makaamiris matan ti irresponsabling asawam. Bakit? Apay ka day rinataw. Dandan ni di mo matsardengan di anak ta akulkulitan asumurot kin ni Maylen iti Hong Kong. Napanunot ko nga men, ababaan iti dayta, kat maya dayaw ti anak ta iti dayjay a Marshal. Malaksin iti dayta, madaan pa iti napintas a masakbayan dagiti apo ko ta. Adaak ditan bakit? Ang adalat tamo idanag ko. Amangan ngamin no ad-adda amadadail ti pamilyada no bilang laang. Ay narinataw, kumontra ka man ako nakaon. Di mo ngamin un-unaan dagiti pasamak Ay, apo. Apay, di mo makita aya. Tikas taunay arigat ti anak taga po iti irresponsable nga asawa na. Ay, bakit? Tilaang matkat anak ta ti mga aramid iti pamuspusan tapno mabiyag ti pamilyada. Awan mo may tultulong da dya, Marshal. Punaw nga da trabaho na, ngam di mangtad iti swildo na. Adda makit di puntum bakit? Ang jak ngarod mo maliklikan tag panunaw. Ang mga nun nakarkaron amarakrak ti pamilyada no umadayon ni Vanje. Advance ka manan nga panunot ako nakrinataw. Maday ti kasta. Teresa, Tulungan nakya di ang mga lukoy iti anak ta, tapno umanugot nga agabroad. Kahit kasanungay anak kao, nakapagdesisyon ka kadain iti ibagbagan ni Maylin ken ka. Saan pa'y nanang? No dagiti anak mo ti pampanunutam, awan rumbang apagdanagam kunak manan. Adda kami mat kan ni tatang mau, da kami ti makaammo kadakwada. Di mo ko mapanunutan nga idurduron ka nga umadayaw. Tilaang mat pagsayaatan yu ti pampanunutan anak ko. Nanang, Sayang mat day dya trabaho anak ko. Amangan no talaga aday dya tinayran ta aparaken ka. bayan nyo nanang. Tapanunutak ana imbag ti bagbaga ni Insan Maylin. Kawan na amumat nga awan ti may tultulong mi kada kayo. Nang runa no may papaniti kwarta. Manumat laeng nga iti mabirbirukan jay amam iti panagpaspasada na. Isu nga agpanunot ka kumaan na imbag banjay. ikuyog na ka ni kasinsin mo pa panagtrabaho yung Hong Kong kunang Vanje. Wan na kay. Apayakas la maragsakan ka mat, Marshal. Ay ka siyempre Adayo adagdakil ti kita mi dyan ngam iti ditoy. Saan mo mabirukan dito iti masweldo mi iti binola ni dyan? Kan maisa, nakunampay nga awan ti gastusan nga gabrol. Isumat ti imbaga ni Insan Maylin na kay. Ti kanon agbalin abos ko ti makaammo iti amin agastusat nga agpahongkong.
Ay, kito manugot ka na. Swerte dahi tan Fanjay. Anya, Ay, sos, nagandoti kaya't nangagabroad ang mais-iskampay piman dagiti daduma. Idin tutasi ka, katrabahon ti umas kasidag. Ay na, anya belatar aramidam. Una mo na. Gundaway mo dahil ta. Ang mga no ibabawi dabay, sayang mo. ang kasano kayon kadagiti anak ta. Ay na, natakkilan na kita nakta. Saan ta na masapulapan bantayan? Yan ba isa? Di ka agdanag, tadak man. Jack, idabay-bayan, bakit? Sigurado ka? Ketuan, sigurado bakit? Siyempre, kahit kumot amaadaan tayo tinapintas sa masakbayan. So, sumurot ka niti kasinsin mo, iti Hongkong. Dinak man laang linapdan ni Marshall nga gabrod. Kasla pagaayat na paikit di nga umadayuak. Ang pudno nga ta tinakunana. Adi na baybayan dagiti anak mi. Nanang? Nanang, nakadadayo mo tinakaiturungan ti matang yo. Apay, adda ka di parikot? Nagapa kayo kadimanan ka ni tatang, nanang? Han? Ay, iko ha. Saan, anak ko? Saan amay papan kinitatang yo ti pampanunuta? Anya ngay nga rod dahi tananan. Kwa. May papanda ito'y kini Antiyo Amaylin. Apay ni Auntie Maylin, nanang. Kuy-kuyugan nak namin nga agaprod. Anya? Di yo ibaga nga ibati da kami iti poder ni tatang, nanang. Saan, nanang? Di mi kayat nga umadayo kayo. Pudno ti kinuna ni ading ko, nanang. Para kada kayo matlaang da ito nga aramidak anak ko. Ang nanang. Jakmat kayat apanawan kayo. Angam kayat kayo nga ikan itinapintas masakbayan. Nanang, Iso asapay kumata maawatan dak anak ko. Kasano kamin kini ading ko, nanang? Saan abale? Takanayon da kayon tumat nga umay pasyaran ni lolo kun lola yo dito'y balay. Kan maysa, nagkarimot ti amayo. Adi da kayo baybayan kabayatan ti kaawan ko. intod bigat gaya man ti ipapanaw yu ka ni Maylen, anak kaw. Wan nga rod nanang. Kat, nakasagana ka kadain. Naisaganam kadain dagiti rumbeng nga itugot mo. Wan nanang. Kahit apay nga ron nga, akas taunay nga unag, ti panagsinaay mo, anak ko. Malading itanak lang amin, tatang. Nanang, ngamin, itaakla ang amayadayo kadagiti anak ko. Kan kada kayo amin. Alaki agan anos ka, anak ko. Sana balay, tamabit lang mo, deta dua atawan. Tatang, Panunutem lata ko man tinapintas a masakbayan, amay paay mo kadagiti anak mo. No adanton urnong mo, di mabalin munton ti saan nga agabroad. Iti kasta, agdadan na kayon tumatla ang kadagiti anak mo. Puno ti kinunan ni nanang mo, anak ko. Temporaryo lang magti iya adayom ita. San ba nga agnanayong? Kung may isa, mabalin mo mailata ka na yun ang makita kin makasarita na kita anak mo. Babaan iti cellphone. Saan ka day? wan matket di tatang. Isungawan rumba nga pagdanagam, anak ko. Ada kami mat amang kita kan mang subaybay kadakwada. Gusto na natin ko. Di ka nagsangit. Kita mo. Limlim te ganda kiti matam. Gapo iti ka sa sangit mo. Wan nga agpaiso anak. Kita man imbes ajak ko makayatag sang makasangit akmatan gapo iti makikita ka lang. Kas najak ngamin kabalan, adi kay makita kan makadan na iti mano atawan na. Ala, bayam anak ko. Taka na yun nagtumot ti umawag. Kan may sa, mabiit lang ti panaglabas ti aldaw. Sigurado adi tay mapupuotan ti panawan. Kat agawid ak tumot lang ang adakos. Agsingsingpat kayo kumawan. Di yo suksukiran ni lolo kan lolayo.
Tungpalin nyo dagiti ibagada. Kastamutan ni tatangyaw. Wala nang. Hustunan, Jasmine. Di ta ko mapabalunan itiliday ni nanang. Husto ni manong mo, Jasmine. Ala, hustunan anak ko. Basta, ti kariyo ananang. Di yu liplipatan. No makaurnong kayo, saan kayon to na pumanaw? Wan, anak ko. Promise? Promise, anak ko. Anya ti agur-uray agasat ka ni Vanji ije Hong Kong. Agbalbaliw nga tameten ti asawa na. Papagayam, denggan intun bigat ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Vanji. Dito ila ang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengat. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo a Vanji. Ngem sakbay na makablaawan payman ni Ma'am Emma Cardenas dita Hong Kong. Kastamatan ka ni Ma'am Rosleia 9019. Makablaawan met ni Ma'am Lenny Bakay dita Taiwan at taga Cagayan Valley, Tugigaraw. Makablaawan met ni Ma'am Adela Vergara dita Hong Kong, ni Ma'am Imelda Velasquez, ni Ma'am Marites Rasote, kastamatan ka ni Ma'am Carmelita Luma dita Quirino Province. Makablaawan met ni Ma'am Dalyasat, kastamatan ka ni Ma'am Maria Sauyaw. Hello mat kani Ma'am Aida Garcia dita London, United Kingdom. Kani Ma'am Roda Ramos. Makablaawan mat ni Ma'am Miriam Bubeles. Kani Ma'am Lisa Duldulaw dita Isabela. Hello mat kani Ma'am Ella Manuel. Makablaawan mat ni Sir Gerald Tinasa dita probinsya ti Isabela. Kastamatan kani Ma'am Mila Kabutahe dita Umingan, Pangasinan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngag kadagiti sumarsarunupay nga upload tayo. Bueno papagayam, intay nga rodan ituloy adanggan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo a Vanji. Dito ila ang programa tayo alagip ti napalabas. Kumusta ba't nga tanja anak ta ija Hong Kong lakay? Huwag nga ron bakay. Isumat ti pampanunutak itay. Sapay kumaa, tanasaya at ti kasasaan na ijay. Awan ba't kit di ka no ti parikot kadag iti amo na? Isu na lang ta medyo marigatan sa iti trabaho na. Nang rona kat upat ka no ti alalagaan na nga umbeng. Ay, no saan kumaakas jay, tinaasawa na. Nalabay asaanan amasapol nga umadayo pa janak ta. Wan nga ron irresponsable to mga menti manugang ta. Kumusta mo nga tandag ita apo ko tabakat? Ingkan to mamagpasyaran ita. Ay uwan lakay.
Mapanak to inton bigat balay da. Mapan ko kumustaan dagiti apo ko ta. No di danto magamin kayat ti umayag na ti balay. Iti kasta mabantayan ta kumaida. Di da ngarog kayat. Gusto mat kit di Tapno masursuro da nga uray isuda laang nga balay da. Masuro da dagiti trabaho iti unag ti balay. Uy may kidi adalat tamo da nagkuno ko bakit? Ay na, dadakkel dan Renato. Isu nga awan nga rod ti rumba nga pagdanagam. Nanakam dagiti apo ko ta. Sa bagay makidi Bayab, sarong karak ida inton bigat lakay. Ading! Umay kan tamangantan. Wan manong, umaya kon. Di ka di tatang tinagluto iti pamigatan ta, manong Jetro? Saan? Siyak tinagluto. Ket no nasapa mat arimuan. Imbilin na ti panaglinis ta dito'y balay. Ay, idi, ninanang ti mga asikaso kadata. Ita, saanan? Duatan ang mga asikaso iti bagbagita. Wan nga rod Ay, makapaliday man ti kastoy, mano. Wan nga rod ading. Santa mat ngamin ama pang namnamaan ni tata. Timat ngamin barkada na ti asikaswan na. Wan nga rod Ala, bayan talatan ni tatang ading. Basta asikaswan talatan ti bagbagita. Kastamot din dito'y balay. Nasken nga aglinis ta. Iti kasta, maragsakan mat ni nanang inton umawag. Wan manong. Mala, mangantang nga rodan. Tapno makarugita matan nga aglinis. Ay, agyaman nakaturog matlaangan dagiti alaga. Kamaudyanan na, makainanaak matlaangan. Masapa ak tumanan inton bigat. Makabanog mo dagaw awir. Sapay upat dangas asikaswak. Kalpasan na, aglinis kan agluto akmay. Ay, narigrigat pa'y ti trabaho dito'y ngam ije Pilipinas. Nagadulang arudan tinasken nga aramidak. Adayo akmay iti pamilyak. Tinagdumaan na laang dakdak ti sweldok dito'y. Ay, sapay kumatatong palan ni Marshal ti Karina. Nga urnungan na dagiti ipawpawit ko. Kang ronaan ti amin. Ti panangaywan na kadagiti doang nga anak ni. Ay, kumusta damat nga tang ije Pilipinas? Awagak to ida inton day off ko. Kailiw kumatan dagiti anak ko. Kinasayat aginanaat matan. Maritnak ti kasta unay abanlog ko. Matulog ako. Tamasapa akmanan amariing inton bigat. Lakay, nagpawit iti kwarta ti anak tama ni Hong Kong. Ay nabakal. Impagam ko mga oras di natanpaw itan. Urnungan nalatta ko man ti suldura. Ad-adda masapul na dayta nang runa nagiti apo ko ta. Imbagak daytan lakay. Agam napilit mo ija anak ta. Tulong namat kanon kadata. Ngamen, datamat kano ti kanayon amang tultulong iday kankwana. Nakasingsingpit at talaga di anak ta bakal. Huwan nga rod Agam jay matan asawa na. Awan na talaga ti pagbalbaliwan na. Itultuloy na mailat na ti agbisbisyaw. Ay kasaritam to di anak ta Ibagam keng kuana. Tadi na ipaw amin kin ni Marshal ti suldona. Ang mga nugastusin lang ti asawa na iti awan ka iskan na abanag dagiti pagrigrigatan ti anak ta jabro. Day bagak matan ka ni Banji day talakay. Baka ambumaten lusan amang ibati iti parakin kuana. Di mo liwain apalagipan na bakal. Nasaysaya at mailaang no kanayon mo apalagipan ya anak ta.
Wan matkit di Bayam, taibagak tumanan inton sumaruno nga umawag. Kahit masawan, pare Marshal. Katas ti Hong Kong, ti inuman tayo da. Siyempre mata pare. Diyan ko matumano ko na. At agad nilang katugang at mahirano di tibirog na sawa. Nangalak mo tati, bingay ko pare. Ha? Talaga nasirip ka mata, pare Marshal. Nabayagan pare. Abay, tamlang amamuan ha. Oo na niya. Ay, jakpat nga roden ati tropa pare. Malagsit nga trabaho. Adabay jay Hong Kong ni misis mo. Ay, katuwa na pare. Anya pa nga ang amam narigat magayan pare. Tiyan niya pare. Siyempre, adaman na kita ka sa pulang at jakon magunon. Kapunta at dagat nga roden tasawa kita dayo. Ha? Ay gat kun odem ay ti sa bali pare. Nagatutita. Nagpaison niya pare. Cheers pare, cheers. Sige, cheers. Di ka sumrag kita ko nam, Jasmine? Wan manong, Apay ngay? napuyatan ak nga ron. Gapo iti panagin inom da tatang kandag iti babarkada na dito'y balay. Ay, agpadatan aading. Makapasuron mat ni tatang. Kunak man no kunana nga agbalbaliwan. Awan matlat ta. Wan nga rod Asla karkaro pa ikit din. Saan sa pa yan na sumsumrag iti trabaho na? Anya nga tano, ibagata ka ni nanang. Ipulong ta, kasta ka di? Wen iti kasta, amumat ni nanang ti mapaspasamak dito'y balay. Sige. Kasaritan to nga rod ni nanang. Apaman nga umawag, ading. Teresa! Oh, apayakas na tilang nga brinataw. Kasla makaungungat ka, mat. Ay talaga ang makaung-ungita! Apay nga, Rod. Anya nga minti na pasama kaya. Makaung-ungita gapoy tawanan bay na manugang ta! Nay, apay, anya tinaramid ni Marshal lakay. Nakita nga da kasinsin na labay na babae! Anya? Ay, tiawanan ba na Marshal? Kinasaritak nga ron itay. Talaga nga inuray ko ang maitulod na ti babae. Nasaya at magkipan na kisaritak kayong kuwana. Agam, isupay hindi sa daganas na nga agungan. Sa anak kano ang makibibiyang, gaputa iso, ti pagragsakan na. Talaga nga awan manak nakam ti manugang tarinataw. Nagadulang arudon ti bisyo na, naala na pa'y laang ti agbabae. Idinto ta agrig-rigat ti anak ta ijay abroad, tapno at dalaang may pawit na. Agsagaan na deja, Marshal. Talaga at darupag. Bakit? Papanamo ngay! No ko na ka darupag deja, Marshal. Darupag! Urayin na! Sumurot at may Teresa! Da kayo magayam tatang, nanang. Anya ti masabol niyo? Awan ka din tinasaya at nga aramidam, Marshal? Kalpasan ti panagbabaem, agka ka ba nandito yung agit inom? Di ka sabot ng sumsumbrag iti trabaho. Awan bibiyang niyo. Anya? Awan bibiyang niyo ko na. San kayo lang ga maman nakibiyang? Tuleng kayo ba? Anya? San kayo kumana sumpatan? Ang man nakibiyang kayon tumat nga Talaga kedi abastos ka manugang Awan lang arudan asim iti asawam. Awan pa'y respetom kada kamay. Pakibibiyangan da ka. Ngamin, kwarta ti anak may tigas-gastusan. Asawak ni Banji. Iso nga oran niya daramida kiti kwarta nga ipaw-paw it na. Awan bibiyang nyo iti layla. Awan ang kay ti pahin ba siya? Talaga na pusko tarupam.
Nuapay mat ngamin asikapay lang tinagbalin nga asawa ti anak mi ha. Hey, suron kaun! Ala. Pumanaw kayong tamang anon niya pa iti maramid ko kala kayo. Panaw! Jetro, umay ka man dito'y. Narasam! Abay ka di, tatang. Agluto ka man, tani, mabisina. Anya nga'y tilutuak, tatang. Apasak ti tamagam nga eh. Kasi ka nga ron ti paglut-lut wag torpe. Ha? Nita, anya pa lang at mulmulang langam nita. Ingagluto na. Uhen, tatang. Partakam, tadyak kayo taguray ti mabayag. Imasam tagluto. Iti kasta, ato ti makan ko. Nawatam. Uhen, tatang. Uwan ka nga uwan, ngamdi ka mataggunay. Aggunay ka na! Kasto'y ti biyag pare. Kanayo na hayahay. Pero may abay. Ibusan lang tamay sa botelya pare. Kalpasan na rumarta. Sa dino nga iti papananda pare. Ay ka, dating gawin pare Tony. Wow. Talaga big time kaidahan, pare Marshall. Siyempre pare, sigan natin binulan nga ang daw awatan na. Oo na niya. Dolyar ko naman. Jackpot pare, jackpot. Law ay pare. Hayay ko naman. Ada yung amin na may maya ti Jebara pag inumanta pare. Sa lakas la dito'y balay, nag-boring. Ay, wala pare. May mayati jay bar. Paado di chicks. At na kay si istorya. Nako namon pare. Ala, ibusan tangarotin na ito eh. Kalpasan na, mabanta ni Jemar. Magagaran ako na makasaklot. Makakita iti chicks, pare. Saan mimat nga mo amang mangtad kayo gaya iti kwarta kin ni tatang? Apag pa-renovate ko madito'y balay, nanang. Kaya't mo asawan, saan pa'y anarugyan ama-renovate ti balay tayo? Saan pa'y nanang? Anya? Kat no awan pulos nagbaliwan to'y balay tayo, nanang. Anya? Ay unay magtanjay amayo. Nangip-ipanan na ngay iti kwarta nga impaw-pawit ko. Ang mga nusutinin inumnan nanang. Kan pagbababae na ako na maamanong. Ha? At babae ti amayo? Ay, kwa nanang. Isumat kami ti agwarwaras adamag dito'y ayan tayo ita. Agsusukat ka no ti makitkita da babae ni tatang. Nukas nasumok na pa'y gaya mo niyang babae. Ay, nanang. Into nagawid kayo. Panawan tayon to ni tatang. Total. Saan tayo madla nga napatagkan ko, ana? Jetro, ana. Agawid kayo nga minan, nanang. Kailiw da kayo una yan. Juan, di kay agdanag taagawid akon iti mabiit anak ko. Iso na lang ang taagsubli akmat na ang ditoy. Ngamin, nakapirma akmatan iti kontrata. Sana balin, nanang. Tinapatag, makabakasyon kayo kumamat. Juan, anak, nagpakada akon iti bus ko. Kat imanugot mat iti panagbakasyon ko. Masaya at madngarod no kasta, nanang. Kailiw da kayo una yan. Apay, anaaramid mo ti kastigan niyak, Marshall. Apay, di mo lang arudan imparenovate ti balay tayo. Naaramid mo pa'y tinagbabae. Sorry, bakit? Nailuyasak langit eh. Nalaos aliday ka ni iliw ko ken ka. Among ka di analidliday ka narigrigat ti umadayo. Ang inan-anusak ti iliw ko. Maitad ko lang tinanamay abiyag ka na kayo. Banji, bakit? Impagkan ka hatad ka dito'y. Makadindin nampay dagiti anak ta. Siya nga'y,
Ada, kiti atayo. Bakit? Nagsakit ti kastoy ngay naramid mo, Marshal. Uray kumamat no di mo binaybayan dagiti anak ta. Pakawanan na ka din, bakit? Ikarik, saanin ang maulit pa eh? Sa dino tinang ipanamitik kwarta ngayon popowit ko, ha? Ay, kuha bakit? Napasubo iti sugal ken inom. Anya, unay kamutan, Marshal. Apay, di mo ka din napanunot ang nalaos tirigrigat ko iti abroad. Tapno adda lang ang maipawit ko. Ita, ginastos mo lang iti awan kastas ka nabanag. Sorry, Wanji. Sorry talaga. Ikarik, talagang agbalbaliw ako. Makauman ti kastoy nga aramidam. Nasaysaya at sa laangan nagsinatan. Ay na, sana bakit? Saan? Pangasim. Ay, ayatan ko na, Wanji. Pangasim. Di mo kumamot aramidon ti kastoy kanya. Diyak lakit di ka ba ilan lumapukaw kayo kadagit ang nakta. Anya? Pinakawan mo ti awanan pain nga asawang Banjay? Wala nang. Makitak mo tinalaos apa nagbabawi na. Isuan na urnos ni matlaang ti amin. Ay, unay kamot tayo, anak ko. Nasirib kamot ti kunak. Ang apay, ano maipapanang kini Marshal ti salitaan? Agbalbalin kan amaag. Ni tatang Ammo, Banjay, saan lang asugador ken artek day ta Marshal? Malaksi na babaero, bastos pay. Ha? Awan respeto na kada kami ken ni Tatang Bao. Kabailan da kami asong-basong-batan. Saan na bale, nanang? Tanagkarimot adinan ululitan. Kinapudlo na. Pinangtaan da kami iti asawam. Gapo iti panakibiyang mi iti san anasaya at ngar aramiden na. Kurang lahangan akabil-kabilan da kami. Iti napang kami iti balayaw. Bayan nyo, takasaritak tumanan ti asawak, tatang, nanang. Bilibag mo ta talaga iti kinaanos mo iti asawam, anak ko. Tatang, Ay, kasarita mo itong arod Barang denggan na ka. Ay na, awan lat ammo kaon. Agbalbaliw nga, papatsyam. Sinamkit den day ta Marshal Banjay. Dadaulan na laang ti biyagyaw nga giina. non, No ahapay mat nga minaday jay pay laang a Marshal ti kinayat mo Kano nagadumat nga agar-aram ken kay day. Ay na, masurunak man ako nakaon. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Padaanan ti sumaruno a paset ti pakasaritaan ni pagayam tayo Avanji dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may katlo apaset ti surat ni pagayam tayo Avanji. Ngem sakbay na, makablaawan payman ni Mampasita Natividad. Kastamatan ka ni Ma'am Conchita Gomez,
ni Ma'am Jasmine Rivera. Makablaawan met ni Ma'am Julieta wenno Julita Cortez. Kastamatan ka ni Ma'am Nora G. Acosana dita Canada. Makablaawan met ni Ma'am Mimi Dupaya. Hello met ka ni Ma'am Gemma Frutas. Kastamatan ka ni Ma'am Connie Labang. Shout out met ka ni Ma'am Princess Hannah Nicole Astrero. Makablaawan met ni Sir Nestor Barawidan. Makablaawan met ti pamilya Bernal dita Abra, manipod iti kabsat tayong agdengdengeg manipod dita Turkey. Hello met ka ni Ma'am Jean Eric Ina Soriano dita Pangasinan. Ka ni Ma'am Donalyn Giawan. Pasensya kayon kakabsat kadagiti saan ko ang mai-pronounce wenno kamali ti pan nakai-pronounce na anagan ken apelyedo. I-comment nyo lang apo dagiti saan an i-pronounce an nasayaat iti kasta ket mai-korektar tayo. Pasensya kayo manen kakabsat no adda dagiti nagkamalyak an i-pronounce. Bueno papagayam, intay nga rodan ituloy adanggan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Dito'y laang programa tayo alagipti na palabas. Nakapanawan ni Nanang. Nagsubli ni Hong Kong. Wan nga rod manong. Ngam di namat tinungpal ti imbaga da lolo ka ni lola. Amom ading, jakmat kat kayat amarakrak ti pamilya tayo. Angam, panagkunak. Saanan nga agbalbaliw pa ni Tatang. Kastamat ti marikrik nak manong. Kita man kapampanaw lang ni nanang. Ngam napan manen adagos iti ayan dagiti barkada na. Nasaysaya at salaan na panawan tayo na talaga ni Tatang. Awan mo't mabalinta manong. Ngamin, uray kas jay ni Tatang. Mangnamnamalat tamot ni nanang agbalbaliw pa. Iso nga, suportaran talatan ni nanang. Uray kas jay ni Tatang. Ipatpataglat na ni nanang manong. Wan ngam aglablabas met nga rudan ni Tatang. Saanan na nasaya at tikas jay nga aramidan na. Abusun na matlauna yan ti kinasingpet ni nanang. Wan nga rod kaasimot ni nanang. Ala, bayamon manong. Sana na day ti pampanunutan. Tiket din panagadal mo ti asikasuan. Ikararag takit di. Asapay ko tamalawlawaganan ti panunot ni Tatang. Kat makaamiris matlaang. Dayta ti kasayatan nga aramiden ta, manong. Partakan ti agrubot, pare. Ang mga numatagtaganan nga agururay ni Natalie. Wan pare, mabiitan da ito. Dayta. Talpas akon. Hindi ko sumunsamot amin apabanglon, pare. Wan tapno maganasan mat kanyak ni Olivia. Sa bagay. Oray siyang mata. Astamot lang tinaramin ko. Talaga di ka mabuting iti asawa man niya. Awan mo't nito. Kan maysa, di nakmot lang kabaglan na sinaanday jay. Pasila nga parang drama, lumok na nga dagos ti puso na kanya, pare. Bilibak nga rod kan ka, pare. Amumatan, pare. Ay ayatan na ko na itasawak. Isong awan nga rod rumbang nga pagbot nga. Lala. Mapantakit din. Tanay, magagaran akong makakita kini Natalie. Kumusta kayo matan, apak? Okay lang, met, Lolo. Kahit, jay amayo ngay mat. Kas itisigod Lola. Lolo, awan lata nagbaliwan ni Tatang. Kunakto pa'y kahit. Kundi balbaliw lang, yan na dito'y ninanang yaw. Si parikaw, namati mat adagaw sa anak ta. Kinapod na. Nakarkaro pa'y kinditan, Kanayon ti panaginom da ijay balay. Kadwa na dagiti barkada na. Iso akanayon kami mat amapuyatan kiniading ko. Ay, abo. Narigat to mga minabagaan mi manan di amayo. Ang mga ngamin no basong batan da kamin tumanay. Pudno ti ko na nilulaw mapawk. Iso ang makamumatan ay tibiyag na. Aramidan na latan ti kay kayat na. Basta saan da kayo langit di akab kabilan.
Saan mo't kidi ako mabil ni tatang, Lola? Ti kanayon lang nga panaginom na ti parikot. Nang runa, no ayaban na dagiti babarkada na ije balay. Nakaariwawa da. Ay, una yan dahil tanga amayo. No nagtangkan to, mat ti ulo jay inayaw. Wan nga rod, Lola. Di na matinungpal ti inbilin niyo kan kuana. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ni tatang. Kastoy laing inapok. No kasday nga gininom day di balayaw. Umay kayo maturog dito balay. Ibagam day takin ni Jasmine. Husto ni Lolo Mapaw. Iti kasta, saan kayo ang mapuyatan? Kun saan ang maapiktaran ti panagadalyaw? Wan, Lolo. Lola, dito'y kami nga ruda na maturog ita. Ngamin, madamamanan nga agin inom da ije balay. Paumayak lang ni Jasmine dito'y. Sige apo ko, awagam nga rodya adem. Ibagam ta umay matan dito'y balay, ta dito'y kayon ang maturog. Ay, nakanumanon ang mainawan dito'y kusina. Imbaglangan, tanagawid matlangan dagiti babarkada ni tatang. Iso ang nakarwarak iti silid ko. Nakaturog na matan ka ni Ninong Tony, Jay Salas. Tinasayaat, ugasak pa'y dagitoy. Sakbay nga agtimpla ak itigatas nga inumag. Imbag pa'y ni Manong. Sigurado ang nakaturogan ni Jabalay da Lola. Masimuro tak siguro itay ijay. Amang ano naimas matan titurog ko ita. Jakmat ngamin kayat ti rumwar itay tanakaad-aduda dito'y balay. Rabi imat tan di pimanaw da. Iso nga itakla nga makarwar. Hi, Jasmine. Ha? Ninong Tony? Siya nga rod. Naimbaga rabi, balasang ko. Ne, kunak no nakaturog kayo, Ninong. Wen, nga may dinakita ka rimwari ti silid mo. Diyak matan makaturog. Ha? Jay amam tinarnakanan. Nay mas titurog na. Sigurado asana na mariing day jay. Aging gaintong bigat. Sige, Ninong. Agsubli ako ni tisilid ko. Aguray ka. Ibatam timak, Ninong! Ibatam! Si Kamat. Nakasupsuplada ka laonay. Nga moray no kasta. Nakapimbintas ka lata. Nakabangbanglaw ka pa eh. Saan? Di ka umasidig kanya. Pangasim, Ninong! My God! Ibatanak, Ninong! Di ka agriyaw. Paiti ko na. Maring paiti ama. Sanan. Ibatanak ko na! Tulong! Tulong! Tetifay! Kukuha kita, Jasmine. Awan makalapot iti kayat kong haramidan. Awan! Ti awanan bain. Mapatay ko na di ato ni. Mapatay ko. Hoy! Anya dararamidan nyo titagap sa ta. Maturog kita. Nakariwaw kayo. Agulin mo kayo man. Makadisturbo kayo titurog. Anyaya! Ha? Abaya kasta tilangam, Jasmine. Rina, mas nagtikumpari yun, tatang. Anya? Awan ng bay na parito. Isugayam nga awanin iti abay ko iti mariinak.
Ayok mo diyang tawa! Ayok! Basulyo na ito'y tatang. Basulyo. Iso ka na pasamak, tikas to itikapsat ko. Basulyo! Ay nakakaasim at ti apo ko talakay. Dahil ang Maricel takin basol iti amin. No saan na kumaan na ginom? Kat saan na kumaan pinaturog na dyan Tony? Iti balay ta. Saan kumamot anay nagmakti apo ko ta? Renato. Tiyawanan ba na Tony? Pagbayadang iti kastoy na rabig na iti apo ko ta. Ag-report tayo ka na iti masagdan lakay. Huwag bakit? Saan na mabaling nga ialang-alang tinapasama kita apo ko ta? Renato, ang mga no. Di mo panunutin ti ibaga iti tao bakit? Tinapatay, may kanitusti sa tinapasama kini Jasmine. Renato. Ngayon, sa tinong iti ayan di aputa, bakit? Aday jay silid na lakay. Itay payasangit asangit. Kaya pa, naskin lang ang mabalot na dyan, Tony! Oh, nakaawag kayo mo, nanang. Kumusta kayon? Ay, Panji, anak ko. Ni, apa yan? Agsangit kayo mo, nanang. Adda ka di parikot. Ibagayo barang adda may tulong ko. Ni Jasmine. Ni, abay, anya tinapasama anak ko, nanang. Rinabas ni Tunay. Anya, tiawanan ba ato ni? Abay, anaaramid na tigastay anak ko. Abay, nagkakaasimat anak ko. Sa dinutayan ni Jasmine, nanang, kaya't ko makasarita. Manipod na pasamak ti kasjay. Saan na rimrimwar iti silid na. Ito dyan ti cellphone kan ko, nanang. Iti kasta makapagsarita kami. Imbaga kawagan na ka. Ngamdi ba't ang tagtagaray? Ang sangsangit lanta. Ayok na dyan, Tony. Ayok! Mga asiyo, nanang. Tulungan niyo dagiti anak ko. Masapol ang makaswan na ita, Tony. Kat mabalod ka po iti pananggundaway na iti anak ko. Ay, husto na insan. Limlim dagan dagiti matam gapu iti kasasangit mo. Nakakaasim at ti anak ko, insan. Diyak ang mulo ka sa no ti pamayak ang mga dingay kan kwa na ita. Ay, insan Vanji. Kaya't ko una yan di ag-awid, insan. Anya ti rumbang aramid. Panagkunak kat saan da kapailaang apalubusan ng agbakasyon. Ngamin, kabarbaro kapailaang. Tinasaya at awagam ni Auntie Teresa. Ibagam, takayat mo akasarita ti anak mo, insan. Di nangarod ka no kaya't ti makisarita iti ure asino. Agkulkulong lata ka no iti silat na. Madanagan ak maylin. Amang ano anya pa'y ti mapanunot ng aramidan. Ay, maawatang ka, insan. Ang pagkalmaam ko matiriknam. Bayam, taibagak iti anak ko tamapanda iti ayan Jasmine. Ala, husto na ninsan. Panunutam kumamat ti kasasaad mo ditoy. Di ka rumbang agpaabak iti liday ang marikriknam ita. Nasken laang agbalin kamot anatibker para kadagiti anak mo. Nay, apay nga insublimot laang tiitid mo akaran kumati apo ko tabakay. Ay, di na kaya't timakan lakay. Ay, kasta na mo tinakanayon bakay. Ang mga kitin wag sakit, kaputi kasta di na pampandangan. Huwag nga rod lakay. Kaasim ba't ti apo ko ta?
Mariknak tinalaos a kinaliday na. Di nalakit di maaklon tikas jaya na pasamak kan kuana. Ay, lakit di abakat. Iso anas kan lang nga may kaniti ustisya ti kasya na pasama kiti kabsat ko. Lolo, Lola. Apok, di kagdanag. Na-i-report men da ito'y kadagiti pulis. Isudan ti makamo amang tiliw iti daydi atone. Pudno ti ko na ni Lolom, Apok. Saan? Siyak ang mismo ti mangted iti hustisya iti napasama kini Jasmine. Ah, Ay, saan mo karami din dito dito? Ngam lolo, kanon tupay ang maikan iti hustisya ti inaramid da at Tony. Basol iti Diyos na ita pampanunuti papawak. Bay am adag iti pan nakabag iti lintag ti mga ramid iti trabaho da. Jetro, Apok. Dumngag ka kada kami ka ni Lolom. Ay, Di mon ituloy ti pampanunutam. Italagmon kadag iti pulis ti amin. Pangahasim, tadi mo mantyaan dagiti imam. Gapulang iti dayjay atone. Agpanunot ka kumana imbag, Apok. Awanan. Nadadaalan anaming pinsan ti biyag ko. Sigurado asya kita ti pagsasaritaan dagiti tao dito'y lugar mi. Narugita ko na klase ti babae. Tay aton iti hakim pasol iti amin. Awanan ba inday jay at tao? Tirumbagkan ko anak at matay. Apay na pasamak kanyak ti kastoy. Apay. Apay asyak may. Anya launay tinagbasolak. May sabat ni tatang. Basol na. No apay anapasamak ti kastoy kanyak. Basol na. Tsak to pulos mapakawan ni tatang. Saan to apulos? nakasarita mutlaeng ka din ni Vanjie ni Jasmine, bakit? Ay, saan lakay? It-itad ko ti cellphone ka ni Jasmine. Gamdi namat kaya at agsangsangit latan. Ay, una mo ilang aminan ti kastoy na pasamak. May sabat day jay a Marshal. Napanandangatan. Apay adi mo ilagawi dan. Talagang sangawanan bibiyang nakadagiti anak na ti Salek. Ay, apo aya. Ha? Bakit? Ay, Diyos ko! Ang kakita hindi apo ko ta bakit? Darasam! Ayop ka, Tony! Marshal. Di ko naman siguro kat di ka mapirukan dito probinsyayon niya. Ikaw ka, Marshal. Pakawanan ako man. Amumata na barte ka kini. Iso ana aramit ko rikas jay tanak mo. Sorry ka din pare, sorry. Traidor ka! Pare, Aston. Mga asim. Pakawanan ako man. Pinalamot kan pinaininom ka. Ngamagayam, traidor na klaan. Tirumpang kan kakmatayaw. Saan, Marshal? Pangasim. Kutsilyo. Saan, pare, saan? Masih ako manyak. Patayin ka, ayop ka! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Denggan inton bigat ti may kapat apaset ti surat ni pagayam tayo a Vanjie. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway isagot mi kada kayo ti may kapat apasat ti surat ni pagayam tayo Avanji. Ngem sakbay na makablaawan man pay ni Ma'am Ninita Sikat. Makablaawan met ni Ma'am Dominga Banadero, kastamatan ka ni Ma'am Florence Valdez. Hello met ka ni Ma'am Eileen Ramos dita UEA. Makablaawan met ni Sir Bonnie Abobo dita Bonbon, Butuan City, Agusan del Norte. Kastamatan ka ni Ma'am Igorota Girl, ni Ma'am Elvira Flores. Makablaawan met ni Manang Julie Sugitan dita Anduyan, Tubao, La Union. Kastamatan kanikabsat Robespierre Isla, Ditalyoren, Tubao, La Union. Hello mat kani Ma'am Geraldine Laroco, kastamatan kani Ma'am Nati Ramirez. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ketkas itim mo na anay bagak, no addaman kamali wino mistake apan nakaibasa tinagan, wino apelyedo, i-comment yu laang no anya ti usto apan nakaibasa, wino pa nakaipronounce tinagan kan apelyedo. Intay nga rudan denggan ti may kapat apasat ti pakasaritaan ni pagayam tayo Avanji. Ading, kuna ni Lola, di ka pa'y kanupulos nangan. Mangan ka kumaading. Amangan no agsakit ka. Gapu iti kasta adi mo panpanangan. Gusto mata. Iti kasta. Matay ako. Ading, di ka kumamat agsawa iti kasta. Awanan manong. Nadadaalan ti biyag ko. Nadadaalan dagiti plano kiti biyag. Namimpin sana na nadadaal ti masagmayag. Yasmin. Ti ko nam ka di. Kat kabaalak payasang wandag iti tao. Hindi ka agdanag, ading. Aramidin mi amin nakabaalan mi. Tapno maipaayan iti hustisya ti naramid da di at tonikan ka. Manong Jetro. Jetro, Jasmine. Lolo? Dumngag kayo taday bagak. Anya rin ta, Lolo? Nito ne, napiro ka ng dagiti pulis. Nasaya at matnukas ta, Lolo. Tirumbang kan kuanak at mapalod aging katong pabiyag. Isunalaang tanatayan nito ne. Anya? Apay, Lolo. Limaban ka di dagiti pulis ti awanan bain? Pinatay ti Amayaw. Anya? Anya? Kalpasan na. Simuko ka dagiti basiknan apaok. Nagdisnudo a simuko di Amayaw ka dagiti panakabagiti lintag. Marcial. Da kayo matgahan, tatang. Huwag. Kadwak ni nanang nyo, kinigit raw.
Agyaman na kiti sa sarong karya tatang. Anang, Jetro anak. Tatang, Saan arumbang tinaramid mo, Marshal? Nanang, sigurado ang mabalod ka iti mabayag ka po iti dahita nga inaramid mo baraw. Basol ko ti amin, nanang tatang. When basol ko, iso alay sagmak na anak ko. Marshal, okay lang nga oray mabalo na tinapatag. Lay balas ko tinapasamak kita anak ko. Marshal, Jetro, anak. Amo, akasabot lang iti kabsak mo. Nasakit tinagam mo kanya. Gapo iti kina-irresponsable nga ma. Hagtuya kasi papakumbaba. Ano ba? Wala di ba makawanan ako? Nakasamatin ka na kayo, nanang. Tatang. Sabay ko mapakawandak pa eh. Nagiti saan na saya at ngayon aramid ko. Iti kalabes. di mo nagtagtagarin ni Jetro itay lakay. Huwag nga ron bakit nalabit nga ginggay ta. Nasakit pa'y laing tinakam nakin ni Marshal. Ay, kaasimot dagiti apo ko ta. Apektado daw na ay kadagiti saan anasaya at amapaspasamak. Bakit? Sayang laeng. Ngamin, naladawan ti amin sakbay anak ka amiris ni Marshal. Sana na may sublipay ti amin. Huwag nga ron Numaminsan ngamin, sa tayo laag nakam no addamadi anapasamak ka na tayo. Naku namon bakit? Ang banyang igarot. Talaga siguro akas tatibiyang. Renato, Tulungan ta hindi na bakit? Tulungan tayo da makabangon manang. Papigsaan ta ti pakinakam da ang mga sarangag. Kadag ito'y pandubok apag daldalanan da ita. Uray kasano ti banok ko. Jaklat na makatulong. Malagip ko manan ti pamilya. Nilaunay Jasmine. Nakakaasim at ti anak ko. Sapay kumata mapakawan na anak ko. Pakawanan na. Gaputawa na kita itisibay mo. Tapnod ang kayan ka iti sa amarikrik ng ita. Gamamo ti Diyos. Ipatpatag kayo unay kinimanong mo ajetro. Sabay kumatagbalin kayo anatibkar kadag ito yagon daway. Aging gadumtang ti aldaw ngagdeden na tayo manan. Jak tumapakawan ni Marshal. Gapo iti kastoy anapasama. No amok laang abaybay-an na dagiti anak ni. Jak ko man pinakpakawan ini. Ita't nakabalutan. Awanan tinamnamaan na at tulong manipot kanya. Apay ang bakit? Hanya tinapasama ka ni Jasmine. Apay ang awanan iti puot ya puko ta. Masakit ka din? masikog ti apo ko talakay. Anya, unay betan. Apay ang nagbunga pa ilang ti pananggundaway dakin ko, ana. Nakarakaroon na maringatan ti apo ko talubilang lang. Huray ni Jetro lakay. Ay, Magmes-mes-mes itay. Di na ba't lang maaklon tinaamuan na.
Baro manan apare ko dahi tulubilang lang. Renato, Nakakasim mo na kita puko tabakan. Apok, apay adi mo manan kinasarita ti inam itay imawag. Apay, nasakit ka de, tinakam mo kan kwa na. Launay, Lola. Apok, no di mangag kumakada kami kanimanong Jetroide. Asinaan na ni tatang. Nalabit asan anapasamak ti kastoy. Saan ang kumaan na ramas? Kat saan ang met kumanang sikong? Di mo si Tirante inam, Apok. Awan basol na. Siyak ti akin basol. Wan, basol ko ti amen, Apok. Lola, siyak ti nang kumbinsikan kwa na nga agabroad. Tapno ti kunak, kat masinaan na ti responsable nga abayaw. Iso abasol ko ti amin. Basol ko, Apok. No jak kumaindoron ti inaayo nga agabroad. Nalabit asaan mo't anapasamak kan ka ti kastoy. Lola, iswa pa basula ko na iti bagik. Gapo iti na ito'y anapasamak. Umada ni gaya man ti panagawid mo dya Pilipinas, insan. Wan nga rod insan. Kasla kaano lang ang idinagrenyo ak iti kontrata. Ita, nalpas manan. Wan nga rod. Talaga ang nagbiit ti panawan, saan ka di? Kamaudyanan na, matungpal matlaangan dagiti plano minsan. Dayta kat ti makadan namanan dagiti anak mo. Wan insan, kat adyaman na ka. May isa ka kadagiti ng patpatib kar kanya. Nuawan ka laang. Jak amunoan niya tinapasama kanya. Awan anyaman na insan. Asino kumangay tagdi tinulong no sana datayo matlaang. Dakkel ti tulong mo kanya. Kan iti si bubukal a pamilya. Kat jak tupulos malipatan day ta insan. Sika talaga. Awan anyaman na kunakmanan insan. Anya ka kadi. Di mon panunutan dayta. Tinapatag ita, makaawid kan, kat makadan ng matan dagiti anak mo. Lolo, ada kayo matgayam dito balay. Atabi na, apayati kayo pa ilang maturog. Apay ba't tinakas na tar aramidum, Apok? Kanayon ka rumwar, kanayon ka amarabyan nga agaway. San lang aday ta? Nabarbartik ka pa'y, Apok. Kasi no, nagboring mat ngamin dito yung balay, Lolo. Puro parikot tiyata dito eh. Nabaybay ang masapay ang tipanagadal mo. Bayamon day tadal-adal, Lolo. Makauma day agadal. May mayat tag bulakbor. Na-enjoy. Kitraw. Naragragsag kayam tibiyag no kastoy. Malipatan da kiti parikot. Panagrik na kita. Kaslaak bilit at umaytaya biti tangatang. Anya. Ay, saan ka kumagumurgura kanya, Kwan? Tabay madlolo. Di mo kumantultuladan ti abam. Di mo kumansurutan dagiti dakis nga aramid na Apok. Lolo. Ang mga no saan to nakabailan ti inayo. Numamuan na ti kastangar aramid na Apok. Masan ka kumaya inam? Teresa bakay. Apay lakay. Anya ka tanu awagam di anak ta. Apay, ada ibagam? Wen, kasaritak ti anak ta maipapankin ni Jitro. Ne, apay ni Jetro lakay. Awanay, nagikatin iti pagadalan. Saanan nga agis eskwela, na ibarkadan di aputa. Diyos ko, Kitimade, nasursuro na pa yung kagaramat iti maiparit nga agas. ay, una yan. Iso nga awagam ni Bande, nasken ang makasarita ta di anak ta.
Sige, apag husto. Inton bigat ti day off na. Isunton ti panangawag taken kwa na lakay. Kumusta man nga tayo pamilya? Ni Vanji, nakaawag nga tayo. Dagitan anak ko. Kumusta damat nga tayo? Ado na surat tim patulot ko kadakwada. Ngamawan man lang ora may isang subalit da. Mawatang matkitita. Nang runa unay tasawak. Rumbang lang ngarot amadosak. Gapo kadagitinar aramin ko. Inabusok ti kinasimpot da kanya. Diyos ko, si Kante makaamukan niya. Italagkonkin ka ti ami. Katsapay ko ma, tatarabay makanayon ti pamilya. Katsapay ko ma, tamapakawandak beten. Diyos ko. Kate, kumusta ka magkandita, Vanji anak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya atak mo dito'y tatang. Kumusta ngay mo ti trabaho? Okay lang ang tatang. Nasingpat dagiti amok dito'y. Iso na lang tatalagang nga ado ti matrabaho. Ayun gayam. Agawid ako ni iti mabiit. Agpaiso anak? Un tatang. Ay na, nasaya at mo't no kastanak ka. Nasaya at mo't no agawid kan. Ngamen, talaga akasapulan da ka dagiti anak mo. Ayun, kumusta mo ni Jetro? Aw-awagak itay. Ngam di na magsungsungbat at isalfon na. Hay, ang mga noadamanan iti balay dagiti babarkada na. Sigurado nga agin inumdamanan ijay. Saan lang nga dayta? Agar aramat na pa iti may parit nga agas anak ko. Anya? Dayta ti pudno anak ko. Saan mi kuman kay baga? Agam, nasaysayagban lang lumamuam. Ay, Diyos ko. Anya ka din ti mapaspasamak iti pamilya. Eh, Vanji anak. Di ka kumamaawanan itinamnama anak ko. Uray kasanupay kaado ti parikot adumteng. Amok akabailam dayta. Basta di ka kumaumibat iti Diyos ana marswa. Kumararag ka kenkwana. Ket dawatem ti tulong ken pannarabay na anak ko. Kas iti kanayon ko nga ibagainsan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Amok ken mamatiak adi nakabaybayan. Wan insan, katjak tumaumang agyaman kan. Wen ka di. Ikumusta naktulatan kadaan ti Teresa kani Uncle Renato. Kastamutan kadagiti kakaanakak. Wan insan. Agan anad ka iti panagawid mo insan. Wan insan, uray sika, agan anad kamot ito'y. Wen, saan na bali ta sumaruno akmat lang agawid. Amala, mapankan, iti kasta saan ka amala daw iti flight mo. Sige insan. Okay insan, awagan nakto apaman ang makaawid ka. Wan insan. Sa dino tinaggap-gapuan, Jetro. Ha? Nanang? Ne, diyak amo ka nagawid kayo ah. Talaga adyak impakpakaam mo ti panagawid ko. Nanang? Sa dino tinaggap-gapuan, ha? Kwa, di talaang nanang. Di tabalay ti barkadak. Barkada nang isurukan kang aginom, kan agmarihuana. Kasta ka di. Apay, Jetro. Apay apati si kamutan kat nasumok mon ti kasta abiso. Tuladam kadimat ti amon. Ha? Surutam kadimat dagiti dangkas ng aramid na. Nanang? Ti amo, sika ti agbalin akatulungak. Gaputa sika ka ngarud ti inauna. Ngam saan mat gayam.
Nagsardeng kapay gaya man nga agiskwela. Aramidak mo't amin akabaulak. Tapno maisakad ko lang ti panagadalyo. Ang apay adi mo man laang maaramid mo't ti agadal itinasayaan. Apay Jetro! Apay akastoy matan tinagbanbanagan ti pamilya. Apay, inaramid ko mat amin akabaulak. Tapno agbalin anasaya at ti pamilya ang binukal ko. Alam apay. Apay akastoy matan ti mapaspasamag. Anya launay tinagbasunan. Apay akastoy matan tinagbambanagan ti amin. Talaga ka diyan ay paitang nigasat kanya. Maurnos pa'y nga ta ti pamilya ni Pagayam tayo Avanji. Papagayam, dengganinton bigat ti maudi apasat ti pakasaritaan ti biag ni Pagayam tayo Avanji. Dito ila ang programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangal. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan na naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway si papanakkel kami amang isagot iti paggibusan ti pakasaritaan ti biag ni Pagayam tayo Avanji. Ngamsakbay na, makablaawan man pay ni Sir Rene Pascua, ni Ma'am Pisces Girl, kastamatan ka ni Ma'am Concepcion Salvador. Hello mat ka ni Ma'am Daisy Abuan dita New York City. Makablaawan mat na Mr. and Mrs. Joel Kaasi. Kablaaw manipod ka ni Sir Bensol ti Isabela. Makablaawan mat amin at taga-Apari West Cagayan Valley. Kablaaw manipod ka ni Sir Nestor Alamo. Shout out mat ka ni Ma'am Maricel Concordia, dita Riyadh, Saudi Arabia. Hello mat ka ni Ma'am Jerlyn Kudyamat, kastamatan ka ni Sir Oliver Gutierrez. Hello mat ka ni Sir Marlon Holyo, ka ni Ma'am Dalia Aguinaldo. Naragsak nga ingkay panagdengdengan. Intay nga rodan denggan ti maudi apasat ti pakasaritaan ti biag ni Pagayam tayo Avanji. Oray si kakadikat saan amasyan kanya, ha? Saan laang matkat ada kayo ti marigrigatan iti kastoy a sitwasyon? Amuyo ka di. Nga oray siya katawaan. Kan uyawan dagiti tao, gapu iti napasamak iti pamilya tayo. Danda ni inaldaw ada tayo ti pagchichismisan dagiti tattao. Oray pay! Saan latta arason day tatapno agar-amat kay ti may parit nga agas? Saan nga umanay arason day ta? Tapno dadaalam ti biyag mo na umatam. Mabalin ka di nga bulimak ka, no? Saan kayo kuman nag-recare pa? Jasmine, anak ko.
Siyak ti marigrigatan. Siyak ti ginundawayan da. Siyak ti nagsikog. Siyak ti agbalin abala sa nga ina. Saan ada kayo? Iso atumal na kayo ang pangaasiyo. Jasmine. Iti day tangar aramidan nyo. Karkaruan nyo lang ti sitwasyon. Karkaruan nyo lang. Anay ko. Apa yun, anak ko? Kanya tinasakit. Agan, ano ka, Jasmine? Anya tinasakit? Anay ko. Nagsakit ti pusong ko. Tinasayaan. Itaray na kalaang ni Diyos. Hospital, anak ko. Jasmine? Jasmine, anak! Jasmine! Ay, masya naklaunay dyan naktari na ito. Ay, agpada ta bakit? Ay, kaasim at nagsasaruno ba't lakit din tidimtang aparikot iti pamilya na. Puro sa empi man tilaklak aman na. Teresa, Babalawag unay ti bagik. Gapu ka na gito'y amapaspas sa amaklakay. saan mo basol bakit? Awan basol mo. Tilang pagsayaatan dati pinanunok mo. Lakay. Nakaragkaro lang amarigatan ka, no kasta pagpabasulim ti bagay. Anya nga tayo ti kasayaatan nga aramidan ta amang tulong kadakwana. Tapno makarugi namanan. Italik tayo lang iti dos ti aming bakit. Sangsang kamay sa tayo ako mararag. Kitsapay ko ma, ta ispalan na iti pagkad ni Jasmine. Diyos ko. At nuyak asi papakumbaba dumawan iti kasim. Ispalang ko maiti pagganti anak ko. Diyak lakit di ka bailan na dadaka sa mapasamakan ko na. Tulungan da kami kumaapo. Tulungan da kami abumangon manan. Ikanda kami itikiran kan pigsa ti pakinakam. Tapno malasatan mi dagito yung panupo. Kasyanda kami kumaapo. Panje, anak ko. Nana. Itay na kapayasap sa pulan ka ni tatang mo. Ada ka laang gayam dito'y kapilya di ospital. Diyak mo daramidag nanang. Awanan ti sa bali amasit ka. Mariribukan ako na yan. Ay, dahito'y ti may sa pagkurkurangan tayo, anak ko. Ngamin, sa tayo laang umasinagkan ko, ana. No talaga saan tayon akabaulan. Tirumbang ko ma, kat isuti ka na yun nga sitgan tayo. Agam, mamati ak, agapo ka dagiti napasamak. Agbalbaliwan ti amin. Isu ko mati pang pangro na tayo. Kanayunan tayo kumati umasidagkan ko na. Adaman, ken awan ti parikot apagdaldalanan tayo asa nga pamilya. Nanang? Lola? Apok, Jetro, anak. Nakasarita min kin ni Lolo ti Doktor amang tamtaming kin ni Jasmine. okat, kumusta ka nun dya, Adem, apok? Naispalo ni ti paggad ni Jasmine, Lola. Nanang? Agyaman na, Diyos ko. Ay, nasaya at ba't nga rudlo kasta, apok? Iso na lang. Tanaragrag ti iniinawon na. Anya. Diyos ko. Mangan kalaang amangan, ading ko. Nabsuga ko ang manong. Ado ka di matlaang tikinan mo. Wan manong, agyaman na ka. Ito niya. Ngamin, tultulungam ni nanang amang ay aywan kanya. Mababainak nga rodan kan ka.
Iti anya aga po kumangay mat amabain ka kanyak, manong. Gapo iti kinasukir ko. Sinong basong batak ni nanang. Nga isumaten ti makagapo no apay anarag-rag ti iniinawam. Amo, manong. Talaga siguro asaan para kanyak dayjay nga ubing. Iso lang siguro ti inaramat ti Diyos nga instrumento. Tapno, mabukal tayo manan akas pamilya. Husto ka, ading ko. Sorry, Jasmine, anak. Ngamin, saan ka naprotektanan? Sapay ko mata mapakawan na anak ko. Awan basol yung kanyak nanang. Amok nga inaramid yun lang tikas jay. Gaputa iso ti amoyo a pagsayatan may nga kabsat. Jasmine. Tinapatag ita. Ada kayon dito eh. Saan kayon amayad ayupay kada kami? Agdadan nata yon, nanang. Sa di naman ang tinagkapuam, Jetro. Kunan ni Lolam anasapa ka arimwar. Ang amapay nga itaka na ang asimangpan. At dangamin napan ko inaplaya na trabaho, nanang. Kat kasi ti Diyos, naawat ak matadagos. Anya? Kaya't mo asawan. Agtrabaho ka? Kasanong ti panagadal mo, anak ko? Extra income laang, nanang. Iti kasta, makatulong akmat dito'y balay. Kentap no makaurnong akmat iti uray basit. Para iti allowance kunto into nag-eskwela akmanen. At ayaw pa'y mo ti enrollment. Ang anak, kabailan kayo mat apagadalan kini ading mo. Bay andak kumalaang, nanang. Kaya't kayo ngamin atulungan. Kentap no maksayan mat ati pampanunutan nyo. Jetro. Kentap no mapadasak mat ti mangged. Mapadasak mat ti maadaan iti bukod ko akwarta. Babaan iti panagtrabaho. Ala, si kangarot ti makaam mo, anak ko. Sorry kadagiti saan anasaya at ngay nararamid ko iti kalabas. Ikarik nga agbalbaliw akon. Kat ituloy kon ti agadal, aging kang agtorpusak. Nanang, naikabil ko amin ng itulugan dagiti order at tinapay. Kastamat ng dagiti cake. Nasaya at mat nga rod no kasta, anak. Ay, sumurot ka kadimat ama panag-deliver, apaw. Wan lola, dua kami ka ni Manong Jetro. Iti kasta, saan unay amarigatan ni Nanang agi-deliver? Awan ka di ti sirrek ni Jetro iti trabaho na. Day off na ita, nanang. Ay, kastaya. Nanang. Sapay la ko mga road, tagtultuloy matan ti kasta kinapigsa ti negosyo yo, anak ko. Nanang. Kat mapasamak day ta, babaan iti tulong ti Diyos. Ay, pudno launay day ta, anak ko. Alala, mapan kayo nga rudain. Iti kasta, saan kayo amarabian nga agawain. Sapay naga daw, dya i-deliver yaw. Bakit? Sa dino tayo ni Banje? Ay, awan da, rimwarda nga agiina. Apan da, gi-deliver iti tinapay. Apay ka day. Adda, surat asin mangpay. Tagapon na ngay. Para asinaw day ta surat lakay. Naka-address mo kin ni Banje nga anak ta. Naggapo di Muntinlupa. Nalabit ang naggapo kin ni Marshall dito asura. Ay, mabali na kasta lakay. Itad munto inton sumangpet da. Ato'y bakit? Si kantong timangtad iti anak ta. Anya ti kunayo pagsasaritaan tayo, nanang? Wan nga agpayso, nanang. May papan ka di iti surat ni tatang? Anak ko. Masakit ka no di amayo. Kat agkid-kid daw iti pamakawan. Kan kid-kid dawin na ti panang sarong kartayo kan kuan. Nanang? Ay, ayatan nyo kadipay ni tatang, nanang. Saan nyo kadi akagura ni tatang? Aklunak. Talaga ang nasakit tinakam ko kan kuan. Nang runa kadagiti saan anasaya at anapaspasamak iti pamilya tayo. Angam ita taad da sakit na.
Kan madusdusang kapo kadagiti dakas nga inararamid na. Napanunod ko asaan tayo kuman anayunan pa iti panagrigrigat na. Nakasingsingpat kayo at talaga, nanang. Talaga aman nakaawat kayo unay, nanang. Sapay kumata didak guraan. No ibagak ang nakasagana akon amang pakawan iti amayo. Kinapudno na, nanang. Nakasagana akpatan amang pakawan ka ni tatang. Kasta akmat, nanang. Iso ano mapan kayo iti ayan na. Sumurot kami, may. Marshal, Agiyaba lang. Tapinat gamot lang. Tikitaw ko, Banji. Tatang, Kumusta kayon, tatang? Kumusta ngayon, anak ko? tatang. Agyaman ako, unay. Iti oras. Gaimpayo ita kanyak. Tatang, agpaimbag kayo. Pakawanan na anak ko. Lagdakal. Tinagkurangak ka na kayo. Nangronakan ka, Banji. lipatan tayon day chay lakay. Ti Diyos tupay kat mamakawan. Da kaming tulakit din at tao laang. Asino kami kumangay mat, tapno ipaidam ni kan kadayt na, Marshal. Gusto ni nanang, tatang. Agyaman na, Banji. Agyaman na ka, anak ko. Maragsakan ang unay. Gapoy tinaitangay magayaw. Lakasagana akon amatay. Gaputa oray kaskasano. Nakunod ko patilangan. Di pamagawan niyo. Anya ka ka di, Marshal. Di ka kumamutag sa iti kasta. Tatang, at indog pa'y tibiyagyo. Agpaimbag kayo gindi. Urayan mit iruruaryo dito'y pagbaludan. Husto dagiti anak na, Marshal. Agpaimbag ka kiti. Kat ikarik aman ipod ita. Kanayunan min timang sarungkarkan ka. Urayan mit irurar mo. Tapno makapagdadan na tayo matlaang kadagiti anak ta. Nanang! Nanang! Apay ka di anak ko. Umay kayo manganan. Naidasar min ti pangrabian tayo. O sige, umaya kon. Diyaran! Ni, nagadumot ang dagita amakan. Nagadun ti inluto yu anak ko. Wan ananang, daytoy pay. Wow! Nagpipintas mo tan dagit na asabo, anak ko. Para kada kayo amin day tananang. Regalo mi kada kayo. Ah? Ang apay arigaluan da, kat saan ko mat a birthday. Uray saan niyo a birthday. Kayat da kayo aregaluan. Ngamin, kayat mi amakita ti kinaragsakyo. Ah, Daytoy kas pagyaman mi kada kayo, nanang. Gapo iti pamatag ken sakripisyo nga ipapaayo para kada kami. ay na, agyaman ak unay, anak ko. Sapay ko mata nagustuhan niyo, nanang. Launay anak ko. Magusto ak unay, ken maragsakan na. Ngamin, nailasat tayo dagiti panubok adimteng kada tayo. Kat ita, makikita kunti bunga dagiti rigat ken sakripisyok ang nagaprod. Nanang, Nanang, Kat ikalik, nga ayatan kan ipatag kayo aginggat mo uti nga angis ko. Ayat kan pamatag abuyugan ti panagkararag tayo iti Diyos anamarswa. Kat sapay ko ma, tatarabayan da tayo itirigat man kan namay. Agtitinulong tayo, para itinapimpintas pa'y amasakbayan tibiyag tayo, anak ko.
basit ornong ko idi anagawid manipod Hong Kong, nga iso ti pinagpuunak anang ipatakder iti basit a bakery. Aging ga anapadakkel mi kat iso ti nagtataodan ti pinagbiag mi nga agiina. Intuloy nga rod dagiti dua nga anak ko ti nagadal, kat kaasi ti apo nakalpas damat iti kurso nga inalada. Kat ita, agpadadan amangop opisina. Itultuloy ko matlatta ti bakery, kat adda pa yan dua a branch na dito'y matlaang La Union. Iso na laang ta saan matan anailasat ni Marshall ti sakit akimpat kenkwana. Aging galaangan dito'y Miss F. Kat pagyamanak unay, ti anos mo anang yornos, iti nakaat ati dugunay asurat ko. Sapay kuma tanaliw-liwa dagiti padak adumdumngag. Daytoy man ti padas ko ajak topolos malipatan. To'y pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan anyaman na pagayam ko. Pagyamanak di, gaputainan anusam nga insurat kan inistorya to'y pakasaritaan ti biyag mo. Kat sapay kuma, tanagustuam ti pan nakaidrama na. Kunada nga rudan saan amang tad ti Diyos iti parikot wenno panubok aditay kabailan asulbaran wenno lasatan. Kablaawan ka pagayam, Vanji. May saka apagulidanan nga ina arumbang atuladan dagiti anak mo. Nasaya at ti panagpuspusom isu nga inikkan na kati Diyos iti gunguna nga isu ti ragsak kan namay alaklak amom ita kalpasan ti panagrigat mo iti kalabas. Alakastan pagayam, Vanji, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.